ngathi ngibusenawo la kulama file akho uthi lo mhlabeleli ngosuku lwePentecost khona into yehla yagcwalisa indlu yonke. Jesus. Ngosuku lwePentecost havele subi inhloko kwangathi yokubhunguza komoya namandla yagcwalisa indlu yonke. Kwala bonke ngomoya ongcwele besebe kwala bonke kumoya ongcwele bakalu ukukhuluma ngesinye isilimi njengalokho umoya wabaphumisela besebe kwala bonke ngomoya ongcwele. Amen egameni likaJesu. Ngiyabingelela ensambama egameni likaJesu waseNazaretha. Niphilile egameni likaJesu. Uthi lo mhlabeleli khona into yehla kulusuku lwePhasika yagcwalisa indlu yonke washintsha tilwimi tekhuluma. Kwehla into enamandla yehlela kubantu abangenamandla washintsha ilanguage. LiPhasika amen. Sitokubhala umkhosi wePhasika. Lethi ngithindwa ngile ngoma mani nebakithi inkosi yami. Kulela ndvo leyehla indlu igcwele kanje. Kwehla ngathi ngehle yemlilo
yehlela phezu kwabo behlangene washintsha ukukhuluma washintsha ilanguage Jesu makafika empilweni yakho ilanguage iyashintsha uhamba kuyashintsha egameni lika Jesu ngiyabingelela nje nami Nkosi yami athi Mephibosheth Pastor P awubengini Nkosi yami inja lefile lefana nami amen bazalwane uze David ngiphethe umusa yena Mephibosheth ngide udeliver endlini kaSawuli ngisuka esigodlweni sami eJerusalema ngilethe umusa endlini kaSawuli Pastor P kuna 70 lapha endlini sizala la lo muntu lomfunako akunabantu lapha kuvalwe ngelihlahla tinyawo kude uthi David yena lo longana tinyawo le favor lengiyigodela tandleni tami itamlocator elodibar endlini kaMakhe yena loyo lojubeke tinyawo ngifuna yena kanye uthi lelive leli belamkhulu wakho Sawula ngidalibuyisela kuwe eMephibosheth kusukela namhlanje utawudlala tafuleni lemakhosi uNkulunkulu akamfuni umuntu lojumile futhi lo ongakanakeki ugqoba David Samuel uma nikinikana David akagqokanga nakahle akafakanga kwa perfume leyo wamgcoba manikini kanjalo lohlela phezu kwakhe igqobo lasebenza ngemali ngalapha njalo ngiyabingelela egameni lika Jesu bengibingelela nje ebukhosini basezulwini angibingeleli egameni lami ngibingelela ebukhosini basezulwini ngithi inzambama sanibonani egameni lika Jesu ngibonge impostoli namake egameni lika Jesu ngibonge na Tifaka State futhi biyaka Khongolose siyabonga kakhulu egameni lika Jesu waseNazaretha nginamlayithe lomthunyeko lomncane nje lomfishane ngicela bobabe netinsizwa tesukuma timba ngetinyawo bobabe netinsizwa tesukuma timba ngetinyawo kulemlayithe wabo nje lomfishane bathi mkhulu wona utabasebenzela ngoba utawusebenzisa egameni lika Jesu bobabe tinsizwa ngetinyawo uthi lo mlayeto lenguphethe bobabe nani majaha labo makwenu nalabo mkenu bangahlukumeteki egameni lenu bangahlukumeteki egameni lemadvodza netinsizwa kuthatheni lokhu kutaniphilisa kusasa makunetinkinga hlalani phasi nikhulumisane kakhulu Ngose kuphakamisa sandla asikho angisiboni hlala phasi athi nibazala ngihlala phasi kakhulunyiswa mlomdzala akashaywa mlomdzala niyabonisana egameni lika Jesu nani ke bo my love siyacela ningabe ma Red Bull phela wanasa Red Bull angaka ubuthongo ubona utawubathe ngicela kulala Nkosi yami Red Bull yena umsebenzi waya operate siyacela bo my love ihlala le message kini tanisebenzele egameni lika Jesu siyabonga ungabi Red Bull wanatha Red Bull ubuthongo yakubona iqosha ubuthongo abaza wewe ngifuna kulala Nkosi yami wewe iRed Bull ya operate amen basawale egameni lika Jesu ngilethe indzaba nje kafishane kuliphasika sihloko sami sendzaba sithi Jesu ubenzisa sivunguvungu Mark chapter number 4 verse 35 to 41 egameni lika Jesu Sifundele sisi
Mark chapter 4, verse 35 to 41. Marko sehluko 4 verse number 35. Jesu wawekhuta lo moya wathi, "Thula, phuma futhi kulo muntu." Amen, amen. Mark chapter 4, verse 35. Kusehlwa ngalelo la. Uthi Matthew, uthi Mark. Kusihlwa ngalelo langa. Jesu watshela abafundi bakhe wathi, "Asewelele ngesheya kwelwandle." Besuka bashiya isiqumbi sebantu. Bahamba ngalesikebhe labe kuso. Bekunaletinye itikebhe ledatihambisana nalesabo. Kwesuka lesikhulu sivunguvungu. Emagagasi angena esikebheni athi made acishe asigcwalisa. Jesu abengemuva esikebheni. Acamele emcamelweni alele. Bamvusa bathi, "Mfundisi, walala nje sifa." Wavuka wekhuta lo moya wathi kulolwandle, "Thula." Uthi nya, umoya wakhawula khona lapho. Wathula kwathi nya. Wathi kubafundi, "Nesabani kodwa? Nendiwa yini lokuthi nibede kukholwa?" Bafikelwa kwesaba lokukhulu. Waba ngulowo wabuta lomunye athi, "Kanti ngubani lona? Wekhuta umoya ngisho nelwandle limlalele." Amen. Tell us this. Babelo muhle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Busisa babe kufundwa kwelivi lakho. Nayi inceke yakho simakade emile ngaphambili kwethu. Khulumisana babe netinhlito tethu. Sivulile indlebe zethu kamoya in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ngibingelele Sunday school egameni lika Jesu. Amen. Sunday school. Ngibingelele Sunday school egameni lika Jesu. Nikhona? Ngibingelele labahlabelela kwegameni lika Jesu. Ngibingelele abantu labasha egameni lika Jesu. Ngibingelele bobabe tinsika temakhaya egameni lika Jesu. Bobabe live lingaphila makungaphila thine egameni lika Jesu. Ngibingelele bomake. Ngibingelele boRispa. Labantu ukuhlala edwaleni makuvela inkinga behle bahlala edwaleni. Ngiyabingelela timbokotho egameni lika Jesu. Lo mhlaba uzengaphila makungaphila nine. Nikwazi ukuthi makuvela inkinga nibalekele edwaleni lelinguKristu. Amen basalwane. Siyanithanda egameni lika Jesu. Ngibingelele nemholi bonke bala ekhaya abafundisi bonke ngiyabingelela egameni likaJesu linamandla. Ngibingelele isithando sami Nkosi yami egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Sifunza indzaba la kafishane. Kuzoje ngithuze lenzaba lethi thula moya. Thula moya. IsiBhayibheli kwakukusihla lelo langa Jesu uthi kubafundi bakhe aseweleleni ngaphesheya kwelwandle. Jesu hamba qala ugibela qala esikebheni. Bakafika esikebheni Jesu uyalala. Akabasheli bafundi ukuthi ngendlela ukutaba nesiphepho. Uyalala Jesu esikebheni. Kubhlungu ke bazalwane kuhamba luhambo ushiye umnikati weluhambo emuva. Mawuthatha luhambo hamba nemnikati weluhambo. Njengoba sibantu beluhambo nje nizokuthi masithatha luhambo sihambe na Jesu abe phakathi emkhunjini. Kubhlungu kuhamba ngemkhumbi longana Jesu. Makuvela inkinga utawubalekela kubani? Makuvela inkinga utawureport kubani? Amen basalwane. IBhayibheli savuka siphepho phakathi nelwandle. Baqala abafundi badideka ukuthi batawenda njani. Kanti Jesu ukhona uhamba nabo phakathi kwesiphepho ukhona uphakathi kwabo. Ngathi ngiyabeva baphikisana bakhulumisana uthi lo munye ngani wafika wathola umfati lonemopho wafika ubambelele emphethweni waphila lo make. Siyamuva lo munye yakhuluma uthi wafika Bartimaeus wamemetela Indodana kaDavide ngihawukele wamhawukela David indodana kaDavide wabona Bartimaeus.
egameni lika Jesu. Baletha umuntu ofehlangothi wafike kwamphilisa Jesu. Bakhona abafundi babufakazi. Ufika edolobheni nayini Jesu uthola umngwabo uyaphuma ufika uthinza uhlaka uyavuka indvodana yaphila. Amen. Bathi sibofakazi besikhona konke konke lokho. Likosiphepho lokhu bekuyini kuye. Kulethi igama lesindluleke into sihamba naye Jesu. Bayamvuza bathi mfundisi walala sifa. Uyavuka. Buthi uyabuka Jesu uthi hayi man. Lamagagasa akakwati ukudiphusha wona. Kepha kunenvo lephusha lamagagasi. Wabuka le sauce yini le namagagasi amuve kangaka angene phakathi emkhunjini emanti. Kanti emanti nemkhumbi kuyahambisana. Lethi ucabana kanti emanti sekangena phakathi emkhunjini. Ngila isuka khona ingcabana. Umkhumbi ushona phansi. Kepha le time umkhumbi usetuka emanti. Ngila umkhumbi uthi vela kahle kuhamba. Sipaphe ngesikhathi azamqolo waNoah lenkani imvula ina kakhulu lo mkhumbi waNoah wawuloko uphakamile phezulu. Ina ngemandla imvula ngaphandle umkhumbi waNoah uthathe amandla uyaphakama. Angangeni emanti emkhunjini wakho wekhona. Akhona ngaphakathi lena. Bika kuye. Ukhona for wena. Wonke ohlangabetana nako bikela yena Jesu. Wonke lodibana kwendleleni bikela yena. Akuthi umamukele kuba lula endleleni. Noma umamukele imvula tiyakunetha. Egameni lika Jesu. Noma imvula tiyakunetha bika kuye Jesu. Ukhona for wena. Emanti angangene emkhunjini wakho wekhona. Jesu akhona. Amen bazalwane egameni lika Jesu. Angangene emanti emkhunjini wakho wekholwa. Jesu akhona aphakathi. Jonah chapter 1 uNkulunkulu uthuma Jonah uthi Jonah phuthuma uye Niniva Jonah simo sibe Niniva phuthuma Jonah sikhatha sikho uyomemetela eNiniva uyahla Jonah uyafika eJoppa uyakhokha emkhunjini Jonah uyahamba ugibela umkhumbi Jonah lo wrong baba phakathi nelwandle siyavuka siphepho emkhunjini Jonah ugibele umkhumbi lo wrong wehlisela abantu inhlekelele yesiphepho phakathi elwandle kasuka lesikhuzi kungivunga elwandle kwangena amagagasi phakathi emkhunjini Jonah ulele uyahola baba check hayi man besingaka besinamba engaka la uphulo lombuyelo ngekho la baba fika Jonah ulele uyahola wathi endoda walala wena kunje awuthandaze kuloNkulunkulu wakho kumbe yena utasiva selekelele uthi Jonah bambuthi bathi wena kahle kahle wakuphi wekhezaphi uthi Jonah mina ngumHebheru ngisaba uNkulunkulu lowadala so base bayifunza labantu bathi hayi man sila kule nhlekelele nguwe wonke lo uthi Jonah khiphani mine ningiphose phakathi elwandle kuze nilosinza bamthatha Jonah bamphosa phakathi elwandle kanjani basinza wathula umoya ibhizinisi yakho beyihamba kahle wenela kufaka Jonah ibhizinisi yakho ibhizinisi yakho yafa khiphela Jonah umfake emandini umshado wakho uyantengantenga inkinga yakho ufake Jonah emshadweni wakho khipha Jonah umfake emandini ikhampani yakho yawa inkinga yakho yinye ufake Jonah ekhampanini yakho khipha Jonah umphose emandini then vothambe kahle
Amen bazalwane egameni likaJesu. Khipha Jona umphosele emandini. Tindvo titawuhamba kahle kuwe. Tikulungele. Wena bo right. Lethi suke wajolana nabo Jona. Jona wafika wamosha impilo yakho. Thatha Jona umphose emandini. Phosela Jona wakho emandini. Ucabanga nekubackslide udemve kaJesu ayikho. Ikhona lento. Lethi inkinga uhamba nabo Jona la celeni kwakho. Phosela Jona emandini. Phosela Jona emandini egameni likaJesu. Kuyahambeka la kule ndlela. Lethi ayifuni bo Jona labagibela imikhumbi leRoma. Phosela Jona wakho emandini. Ubuyele uphile kabusha. Ubuyele uhambe kule ndlela. Ugeyine amandla lamasha. Uthi umpostoli Paul uboshiwe usejele ubhalela ibandla laseFilipi. Uthi nginamandla ekwenta konke ngaye Kristu longiqinisako. Nawe unawe amandla ekwenta konke ngaKristu lokuqinisako. Lethi inkinga yakho uhamba na Jona. Ukudosela sivunguvungu Jona. Emandi angene phakathi emkhunjini wakho. Phosela Jona emandini. Phosela Jona wakho emandini. Egameni likaJesu. Egameni lenamandla. Uthi Ezekiel enyelanga umoya waNkulunkulu wawukimi. Sangaza uNkulunkulu sasiphezulu kwami. Wangihola wangiqodzisa emathambo la komile. Wangihola ngamoya wakhe. Sandla sakhe siphezulu kwami. Wangihola waqodzisa emathambo la komile. Mangithe mangifika lapha esigodini wayibozana yemuntu. Lamathambo angaphila na. Uthi Jona ngathi mina Nkosi angathi impendulo iphethwe nguwe. Uthi Jona lapha ku verse number 7 uthi ngithenga mangisakhuluma kulamathambo ngithi nina amathambo la komile vanini livi lasimakathe. Uthi Jona ngeva kuqala bukhehle ngiyakaqedza ikhuluma lithambo laya kulelinye thambo lithambo laya kulelinye thambo yini indzaba uthi emathambo la omile vanini livi lasimakathe. Impilo yakho ingabuyela esimeni sayo uma wena ngalalela livi lasimakathe emathambo abela kulamanye amathambo egameni likaJesu. Sandla sakhe sasiphezulu kwakhe umoya wakhe ukuye wamolela esigodini semathambo la omile. Wafika wakhuluma isiprofeto eduke emathambo alalela ahlangana kwambili imisipha avuma umphefumulo kuwo avuka emba ngotinyawo amathambo aphila kabusha. Thula moya uJesu thula moya empini yakho kunemoya lovukile kuwe. Nzamba ngizithula moya noma ngabe ngobuhlobo lomoya lovuka empilweni yakho. Inzamba ngathi nje thula moya. Noma ngisiphi isiphepho lesivukile kuwe. Izithula moya. Ikhona inkosi yezulu. Amen egameni likaJesu.